Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mukumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ngingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko uko Canada ibona intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteye isoni. Canada yafashe ibyemezo birimo guhagarika bimwe mu bikorwa by'ubutwererane n'ubuhahirane mu Rwanda. Ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda bwagaragaje ko mu bakora imibonano mpuzabitsina mu gihugu 51% babitangiye bari munsi y'imyaka 12 y'amavuko. Ibi byavuye mu byashenguye abantu benshi nanjye ndimo, kubera ko tubyemera koko cyane nk'umuganga. Tubona ko imibonano mpuzabitsina ikozwe umuntu akiri muto atarakura n'umuntu utarakura ngo ugere koko aho ugomba kugera imyaka y'ubukure, umuntu ashobora guhura n'ingorane. Muganga Anisette Nzabonimpa, inzobere mu buzima bw'imyororokere y'abantu mu Burundi. Umugambi wo gutuza heza umaze imyaka irenga 15 utangijwe, ariko nturatangira gushyirwa mu bikorwa mu bice bitandukanye birimo umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Umwana yavutse amaze kurongora no kuvyara, mugabo tukirindiriye imigambi, n'ubu turacarindiriye. Ahubwo bariko baravuga ko bazoza kurara ku mabarabara babone yuko abanyagihugu babaye bo mu ngenga. Ikaze mu makuru y'Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, leta y'u Rwanda iravuga ko uko Canada ibona intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteye isoni. Mu itangazo rigufi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashyize ahagaragara kuri uyu wa kabiri, iravuga ko guharabika u Rwanda rugerekwaho ubwicanyi bitakwihanganirwa. Riti tuzasaba leta ya Canada kuduha ibisobanuro birambuye kuri iyo ngingo. Leta ya Canada yatangaje ko kubera ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifashe ibyemezo bikurikira. Icya mbere, guhagarika itangwa ry'impushya kubohereza mu Rwanda ibikoresho bya tekinoloji. Icya kabiri, kutongera kugira ibikorwa bishya by'ubucuruzi biba hagati ya leta ya Canada n'u Rwanda, kimwe no guhagarika inkunga ku bikorwa by'iterambere ry'ubucuruzi byabikorera harimo n'ingendo z'ubucuruzi. Icya gatatu, gusuzuma uruhare leta ya Canada yagira mu bikorwa mpuzamahanga bitegurwa n'u Rwanda, kimwe n'ibyifuzo by'u Rwanda byo kwakira ibindi bikorwa mu bihe biri imbere. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda risoza rivuga ko ibyemezo byafatiwe u Rwanda na Canada atari byo bizarangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda mu mwaka wa 2023 bwagaragaje ko mu bakora imibonano mpuzabitsina mu gihugu 51% babitangiye bari munsi y'imyaka 12 y'amavuko. Iyi minisiteri yabitangarije abadepite bagize komisiyo y'imbereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko isobanura ishingiro ry'umushinga w'itegeko rivugurura irigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda. Zimwe mu ngingo ziri muri iri tegeko zanakuruye impaka nyinshi nizirebana no kwemerera abana bafite imyaka 15 guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro bidasabye gufatirwa ibyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera, nirebana no gutwitira undi. Abadepite bagaragaje ko bitaba bikwiye ko umwana w'imyaka 15 ahabwa izo serivisi umubyeyi atabizi, kuko aba akitabwaho n'ababyeyi be, nubwo iryo tegeko rivuga ko aba ari umuntu mukuru. Mugenzi wacu Jenny Mukankusi yaganiriye na muganga Anisette Nzabonimpa ku ngaruka z'imibonano mpuzabitsina ikozwe mbere y'igihe
muganga Nzabonimpa inzobere mu buzima bw'imyororokere y'abantu akaba na ambasaderi w'ubuzima bw'abagore n'abakobwa. icyo nabivugaho ni uko ku myaka 15 ku mwana bakiri muto twaba turenze imyaka y'ubukure iyo turebye mu bihugu bimwe na bimwe bavuga ko imyaka y'ubukure imyaka 18, ariko nabwo tugarutse ku makuru duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tubwira ko burya mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuva ku myaka 15 kujyana hejuru umuntu cyane cyane w'igitsina gore w'umukobwa aba ari mu gihe cy'uburumbuke, kuvuga ngo abashobora kuba yasama akaba yabyara, ndetse na hano wenda mu bihugu tubona wenda by'iwacu dusanga nk'ababyeyi bakuze bakirengeje nk'imyaka 60 abenshi bagiye bashaka abagabo bafite ubwo nk'imyaka 15-16, akaba ari byo wenda mu koko usanga bavuga ko umuntu ashobora kuba yabyara, ariko mu bijyanye n'ubuzima busanzwe kuko umwana bakiri umwana. None Dr Nzabonimpa nk'inzobere mu buzima bw'imyororokere mwatubwira niba hari ingaruka zo gukora imibonano imburagihe, ingaruka zishobora kuba ku mwana ugize imibonano nk'iyo nizihe duhereye nko mu mubiri? Nibyo koko buriya bushakashatsi ngira ngo ibi byavuyemo byashenguye abantu benshi nanjye ndimo, kubera ko tubyemera koko cyane nk'umuganga tubona ko imibonano mpuzabitsina ikozwe umuntu akiri muto atarakura n'umubiri utarakura ngo ugere koko aho ugomba kugera ku myaka y'ubukure, umuntu ashobora guhura n'ingorane nashyira mu byiciro bibiri. Ibya mbere ni ukwangirika ku mubiri, kuko buriya umubiri w'umwana w'imyaka 12 ukiri umubiri utarakura ataragera mu matako ahagije, ariko buriya n'ibijyanye n'imyanya n'imyororokere ndetse n'igitsina cye kiba kitarakura ku buryo ko cyagezwaho gikora imibonano mpuzabitsina. Akenshi rero nk'akoze imibonano mpuzabitsina cyane cyane n'abantu bamuruta arakomereka ku mubiri akaba yakwangirika, imyanya imwe n'imwe y'imyororokere ikaba yahononekara, ariko ku rundi ruhande uko kononekara ukaba kwanatuma haba n'ikwirakwizwa ry'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, zimwe zitanakira cyangwa hari n'izangiza umubiri ku buryo zishobora kumutera ubusembwa navuga ko umuntu abujyanye n'ubumuga. Harimo ziriya ndwara z'ibitezi na ziriya ndwara tugiye kumva nk'umwijima uterwa na virusi yo mu bwoko bwa B, abandi bamibonano mpuzabitsina ndetse n'izindi. Aha rero iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina akiri muto cyane ashobora kuba yakomereka akaba yava n'amaraso, noneho handi kuko ari gukora imibonano mpuzabitsina mu bikomere, noneho za mikorobe zitera za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikabona uko zimwinjiramo ku buryo bworoshye. Muganga Nzabonimpa mutubwiye ingaruka zishobora kuba mu mubiri cyangwa se ku mubiri ku mwana ukoze imibonano mpuzabitsina akiri mutoya, noneho mu bwonko bw'umwana ukoze imibonano mpuzabitsina atarageza ku myaka y'ubukure ingaruka zo zabizihe? Ingaruka ku bijyanye no kononekara ku bwonko nazo ni nyinshi, cyane cyane ku mwana uri kuri myaka 12 abagikora no mu bwonko no mu bitekerezo. Ahangaha rero bigaragara ko imitekerereze irononekara cyane, akaba yagira ikibazo cyo guhungabana, amarangamutima ye cyangwa imbamutima ze zigahinduka, akenshi ugasanga ntakigira icyo atinya cyangwa icyo yikanga, ahubwo bikaba byamubwira ko kuba yahora akora imibonano mpuzabitsina n'abantu bose abonye. Ariko icya kabiri ni uko burya umwana ukoze imibonano mpuzabitsina akiri muto kuri iyo myaka aranacanganyikirwa, yacanganyikirwa noneho ukabona noneho yabuze uko yitwara, nta kintu umwana yumva atari umwana, ariko nabwo akumva nabwo si mukuru ku buryo yakwifata nk'umugabo cyangwa umugore, noneho akabura aho abarizwa, yabura aho abarizwa no bakamera nk'ucanyikiwe mu bitekerezo, ntiyitware nk'abana akabahunga, ariko ntanitware nk'abantu bakuru nabo akabahunga, akabura aho ajya, noneho akajya muri cya kintu cyo kwigunga ubura ahari, noneho ugasanga abaye nk'uwihaye akato mu rungano rwe, noneho bikaba byatangira abuze muri make umwanya ahagararamo, noneho ibyo yakoraga nko kwiga ugasanga wenda avuye mu ishuri cyangwa kuba yakurikira izindi gahunda wenda zigenerwa abana bo mu cyiciro cye, ugasanga bitari kugendana nabo, ugasanga rero gutegura ubuzima bwe bwazaza birangiritse kubera gucana imikino, ku buryo hari igihe agira ndetse akaba yagira ikintu kimeze nk'uburwayi bwo mitekerereze bwo kubatwa imibonano mpuzabitsina,
umubiri n'ibitekerezo, akumva muri make ibyishimo bye ari uko imibonano mpuzabitsina cyangwa ari kuba n'umukora imibonano mpuzabitsina. Muganga Anisete Nzabonimpa, inzobere mu buzima bw'imyororokere y'abantu, yavuganaga na Eugenie Mukankusi. Muri Malawi 29% by'abakobwa b'abangavu baba baratangiye kubyara. Abo bana babyara bakiri bato baba bataramenya neza nuko bakwita kubo babyaye. Tusayiwe Makondia yatawe na nyina umubyara afite imyaka 6, azakorerwa na nyirakuru. Ubu atabara abana bari mu ngorane, akanafasha abakobwa babyaye bakira abangavu. Inkuru mugezwaho na Claire Mbabazi. Tusayiwe Mukondia yatawe na nyina umubyara afite imyaka 6. Nyirakuru niwe wamureze, ariko ntiyigeze yibagirwa uko byari bimeze kuba hatari kumwe na nyina. Ubu aragerageza gufasha abandi bantu nabo batereranywe cyangwa se basigajwe inyuma. Tubaha icumbi, ibiribwa, mbese ubufasha bwose umubyeyi w'umugore cyangwa uw'umugabo aha abana be. Mukondia yashinze umuryango You Are Not Alone cyangwa se Yana mu mpine, bivuze ngo nturi wenyine tugenekereje mu Kinyarwanda. Uyu muryango ukorera mu nkengero za Mzuzu, umurwa mukuru w'igice cy'amajyaruguru ya Malawi, aho ubufasha akanita ku bana 200. Uyu muryango we unahicumba abana b'imfubyi cyangwa se abatereranywe, bamwe muri bo bafite ubumuga ndetse n'abakuze. Dushaka ko abana bacu bajya kwiga. Turimo kububakira ishuri rikuru rya tekinike ku buryo bazabasha guhigira ubumenyi bwabafasha kwirwanaho ubwabo. Debola Mangalasi w'imyaka 16 n'imfubyi ikomoka mu karere ka Nichu mu bilometero 500 uvuye mu mujyi, amaze amezi 6 mu muryango Yana. Hari ibibazo bimwe nahuraga nabyo nkiba mu cyaro cy'iwacu. Naburaga amafaranga y'ishuri, mama na data barapfuye. Umuntu nari nsigaranye mu buzima bwanjye n'inyogokuru. Bamwe mu batuye muri Muzuzu bavuga ko umuryango Yana wazanye impinduka nziza. We have seen that the improvement now is going on forward. Twabonye hari impinduka nziza zirimo kuza bitewe nuko twabonye abana biga, bafite ishuri ryiza. Ibi ni ibintu turimo kungukira hano. Malawi kuri ubu ni kimwe mu bihugu bifite umubare uri hejuru cyane w'abakobwa batwite bakiri abangavu muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Emma Kalia, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu muri Malawi, avuga ko ibura ry'uburere n'ubufasha bya kibyeyi birimo gusumikira abana kujya kwibera ku mihanda. Hari bamwe mu bantu bafite abana ariko batabitaho. Nicyo turimo kubona. Ababyeyi b'abagabo bataboneka, yewe n'abagore nabo barashaka kubura. Mu myaka ya vuba aha, Malawi yashinze amategeko menshi arengera abana, arimo gahunda y'igihugu yo kurandura ishyingirwa ry'abana mu 2024. Abategetsi muri guverinoma bavuga ko banashizeho porogaramu igenewe ababyeyi yo kubahugura ku burenganzira bw'abana. Muje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi umugambi wo gutura heza umaze imyaka 15 irenga utangijwe, ariko nturatangira gushyirwa mu bikorwa mu bice bitandukanye birimo umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Twabazwa no bakavukire bahantu bubaka umugabo wuje apfa kure acashika akacaronka akacanyubaka atangika akataka anje. Umwana yavutse amaze kurongora no kubyara, mugabo tukirindiriye imigambi. N'ubu turacarindiriye. Ahubwo bariko bavuga ko bazoza kurara ku mabarabara babone yuko abanyagihugu babaye bo mu ngenga. Abo ni bamwe mu banyagihugu kavukire baba muri iyo quartier ya Nkenga Busoro komine Muha mu gisagara ca Bujumbura, bamaze imyaka myinshi barindiriye ko ico kibanza gitunganywa nkuko byari bitegekanijwe ko hashirwamwe amabarabara ku buryo hubakwa amazu ya kijambere. Uhafise ikibanza akubaka inzu zigezweho zisa. Ugeze aho hategekanirijwe umugambi w'uburaro bwiza, ubona ibibanza byo kubakwamwo bishinzwemwo ivyerekana imbibe hamwe n'amabarabara yari yaraciwe, ariko kuri ubu usanga yuzuyemwo
bivamwo ivyatsi byinshi nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye. Muri ivyo bibanza hari birimwo ibitegwa bisa n'ibitotahaye ahandi atakihari. Ikindi abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babonye muri iyo site n'amazu yubatswe kera amaze gusaza akabomoka n'ayandi biboneka ko yubatswe mu minsi ya vuba. Abanyagihugu abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahuye nabo basigura ko bari bafise umuhango wo kuzoshikirizwa ibibanza byabo bakubaka, abandi nabo bakemererwa gusanura neza izo babamwo zigenda zisambuka. Yamara gushika amagingaya ntibarashikirizwa ibyabo ndetse n'uburenganzira bwo kubaka no gusanura barabubuze. Uyu ni umwe muri abo. Byose biguma mu nzira, twebwe ntako tutagira kuvuga, duha amaparisera yacu twubake, abana tuvyaye babuze aho bubaka, umva vyose tuguma mu nzira turindiriye ego baduha isango zidashika. Kanje umwana yavutse amaze kurongora no kuvyara mugabo tukirindiriye imigambi. Ntituzi rero twarashitse iyo dushika baratubwira yuko bazobigira vuba mugabo n'ubu turacarindiriye. Gushika ubu ingorane bafise nuko hari aho amazu y'abahaba imbere y'uwo mugambi abomoka kuko asa n'ayashaje. Bamwe muri abo bahitamwo kwaka indaro, abandi nabo bakaja gupanga inzu ahandi. Twebwe turasaba ati none inzu yuko ziko zirabomoka twubake cyane ngo yandi bikunda ngo abo twahaye bagonzwe n'ibarabara nabo nyene. Bamwe baraja gupanga mugabo gupanga rero bagahura n'ingorane zikubura amafaranga bariha mu gupanga, ugasanga bariko barimuka baja hirya no hino, bamwe bakasembera, ahubwo bariko baravuga ko bazoza kurara ku mabarabara babone yuko abanyagihugu babaye bo mu ngenga. Uyu mutama w'imyaka 70 twaganiriye avuga ko ari kibazo kidasanzwe kuko hageze ko asohora abana biwe akabura uko abubakira kandi afise ibibanza yari yungunganije. Ingorane tubibonamo ukaba ukeneye yo kubatsa iruhande yanje ku parasera na ronde ubu utatahubaka. Mbere bamwe baramaze no kuja gupanga kandi bafise amaparasera bo kubaka kandi abo bana batarubaka ndabafise gisagara cyose n'icyo wanje atari je bari bagonze mu ibarabara bahaya nta numwe araronka kandi inzu ziriko zirabasibukira. Ikindi kibabaza abo banyagihugu bakavukire nuko hari abandi baturutse mu yindi mihingo bahagura, bamwe muri abo bakaza babona batanguye kuduza amazu bakabona ari akarengane bagirirwa na leta. Icyo rero tugasaba tukababazwa nuko bo ntibubaka ntibakavukire bantu ntibubaka umugabo wuje ava kure acashika akacaronka akacanyubaka atagika kandi akazanana nabo twateye ngo niyo komite iziserukira. Rero igitangaje nuko tubona amazi aduga mu mpande zose tutazi ivyarivyo muga twibasangwa tutemerewe kubaka. Twarushe gose. Mbega ni kuko abo banyagihugu badashikirizwa amatongo yabo. Bamwe muri abo batumenyesheje ko harimwe impari z'uko hari abantu bagiye baratanga ibibanza bitari byabo bikagurwa n'abantu batazwi, bakibaza ko ibyo bishobora gutuma ikibanza kimwe gihurirwamo n'abantu barenze umwe hakaduka amatati y'amatongo, ari naco gituma habasaba leta kubatunganiriza nabo bakagira aho baba. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera abo mu bushikiranganje mu byo bujejo harimo uburaro bwiza bw'abanyagihugu ngo bagire ico bashikiriza abo banyagihugu ntitwabaronka gushika duheze guteguriye inkuru. Gusa mu misi heze bamwe mu bagize inama nshingamateka barasabye ubushikiranganje mu byo bujejo harimo inyubako gutorera inyishu ikibazo c'abanyagihugu bafise ibibanza muri Nkenga Busoro iherereye muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu nabo batumenyesheje ko mu misi heze hoba harabaye inama yiga kuri ico kibazo kijanye no gushikiriza ibibanza banyenevyo hagati y'ishira hamwe rikurikirana iby'uwo mugambi hamwe n'ubushikiranganje mu byo bujejo harimo uburaro bwiza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize umukono ku itegeko rigena icyongereza nk'ururimi rw'ubutegetsi rukoreshwa no mu mashuri. Geoffrey Mutagoma. Iryo teka ryemerera inzego za leta n'imiryango iterwa inkunga na leta guhitamo niba bakomeza gusohora inyandiko no gutanga serivisi mu zindi ndimi zitari icyongereza. Iri teka rikuraho iryari ryarashyizweho n'uwahoze ari Perezida Bill Clinton ryasabaga inzego za leta n'imiryango iterwa inkunga nayo gutanga ubufasha mu bijyanye n'ururimi ku batavuga icyongereza. Iteka rishya rya Perezida Trump rivuga ko
kugena icyongereza nk'ururimi rw'ubutegetsi bitazoroshya itumanaho gusa, ahubwo bizanashimangira indangagaciro rusange z'igihugu kandi bigatuma sosiyete irushaho kubaho neza yunze ubumwe. Rigira riti mu guha ikaze abanyamerika bashya, politike yo kubashishikariza kwiga no kwakira ururimi rw'igihugu cyacu bizatuma Amerika ibimuhira basangiye n'abandi, kandi bizanabatera umuhate wo kugera ku mahirwe y'iterambere Amerika itanga. Kuvuga icyongereza ntibyugurura amarembo mu bijyanye n'ubukungu gusa, ahubwo binafasha abakigera muri Amerika kwisanga mu baturage babakikiye, kugira uruhare mu muco gakondo no kwitura sosiyete yacu. Leta zirenga 30 zisanzwe zaramaze gutora amategeko agena icyongereza nk'ururimi rwayo rukoreshwa n'ubutegetsi, nk'uko bitangazwa n'itsinda ryitwa US English riharanira ko icyongereza kigirwa ururimi rw'ubutegetsi muri Amerika. Kuva mu myaka ibararwa muri 40, abadepite mu nteko ishinga amategeko Congress bagiye batangaza umushinga w'itegeko ugena icyongereza nk'ururimi rw'ubutegetsi muri Amerika, ariko uwo muhate wabo ntacyo wageragaho. Nyuma y'amasaha make ya Perezida Trump arahiye mu kwezi kwa mbere, ubutegetsi bushya bwahise buvana Icyesipanyol ku rubuga rwa internet rwa Perezidansi ya Amerika, White House. Icyo gihe Perezidansi yavuze ko ifite ubushake bwo kugarura Icyesipanyol ku rubuga rwa internet rwa White House, nyamara kugera ku wa gatandatu ushize ururimi rwari rutaragarukaho. Perezidansi ya Amerika ntiyahise isubiza ku butumwa bwabazaga niba ibyo bizakorwa. No muri manda ya mbere, Perezida Trump yari yavanye Icyesipanyol ku rubuga rwa internet rwa Perezidansi ya Amerika. Ururimi rwagaruweho ubwo wahoze ari Perezida Joe Biden yarahiriraga inshingano mu mwaka w'2021. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Dusubire mu Rwanda. Umufaransa Fabien Dubenwe wanditse amateka y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryarangiye ejo bundi ku cyumweru imbere y'abandi bakinnyi 68. Iryo siganwa ry'amagare ryabaye kuva ku itariki 23 y'ukwezi kwa kabiri kugeza ku ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu, ryitabiriwe n'abakinnyi 69 bakubiye mu makipe 18. Abo barimo 39 bo mu bihugu bya Afurika na 26 mu Burayi, 3 bo muri Aziya na Oceania, n'umwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyarwanda b'ingeri hafi ya zose bakurikiye iryo siganwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yarayavuganye na Jafet Ndagijimana, umuyobozi w'ikigo cy'ishuri mu Bugarama mu karere ka Rusizi, amubaza uko yaribonye. Isiganwa ry'umwaka byari biteguye neza, ariko icyo nabonye nuko abanyarwanda bameze nk'aho tutari twiteguye neza, kuko bagiye badusiga cyane. Wowe ukabona impamvu ari iyihe? Ntekereza ko imyitozo ishobora kuba yarabaye mikeya. Urebye se umwihariko waryo wabaye uwuhe ko warikurikiranye? Urebye uburyo ryari riteguye nuko ryagenze, bari abanyamahanga, ntekereza ko bashobora kuba wenda bafite amagare ashobora kuba yibafashamo, kandi bashobora kuba bahora biteguye cyane, kuko ugereranyije n'uko abanyarwanda bitwaraga mbere. Ubona muri inshuro ntabwo bagiye baza imbere cyane nk'uko bagiye bazamura makumyabiri bagiye abana. Ukabona ko abanyarwanda badafite akamenyero gahagije, ni uburyo buke, ikibazo ukabona ari ikihe? Nicyo ntekereza, kuko ntabwo ndagira amahirwe yo kuganira n'ababikoze, kuko urebye njyewe ntekereza ko ibikoresho byacu bitari ku rwego rwabo nk'aho bagiye baba mbere, nk'Abafaransa, ari Abanyaeritrea. Nicyo natekereje ko bashobora kuba wenda bafite ibikoresho biri hejuru bishobora kuba bibafasha kurusha, ariko n'abacu wabonaga barimo neza, ariko ako kantu nyine ukabona gashobora kuba kari. Wareba se mu mateka y'iri rushanwa n'uburyo abanyarwanda bagiye bitwaramo, ubona hari ikiyongera, ubona hari ikibuze ku buryo bugaragarira ijisho? Ikiyongera cyo kirahari, kuko ubona tugenda tugira amatimu atandukanye, kandi ikintu dushima cyane muri Tour du Rwanda buriya ni ukugera mu bice byinshi by'igihugu, bituma n'abana bakiri batoya barushaho gukunda uwo mukino w'amagare. Urebye nko kuzana nk'ubusizi narayikurikiye, ndayivuna ari mpari, ubona abantu bose bavuga Tour du Rwanda imaze kumenyekana, noneho bigatuma no mu bice bagiye bageramo abantu bagira ishyaka ryo gukunda igare bakarushaho kuryitabira. Kuko mbere abantu banyonga igare bisanzwe, batateganya kujya mu marushanwa, ariko kuri iyi nshuro ubona mu bice bitandukanye by'igihugu hagiye hariho amakaraba atandukanye y'abantu bakuze,
iyi n'ay'abana noneho bitegura mu minsi iri imbere tuzajya n'abitabiriye muri Tour du Rwanda. Rero igishimishije cyane kurushaho nuko abanyarwanda bitabiriye, harimo timu y'u Rwanda yitabiriye, kandi ukabona hagenda habaho impinduka ugereranyije n'uko bagiye batangiye. niyo ngingo nagira ngo ngereho turebye aho mu Bugarama aho uherereye, ubona nk'abakiri bato cyangwa se bakuru babo bashishikariza bate abandi gukunda no kwitabira gutwara igare ubwabyo n'amarushanwa y'igare mu buryo bwihariye? Nihereyeho ngewe nanjye nyonga igare, ntabwo nyonga kinyamwuga kuko ndakunze. Hari club zigiye zitandukanye mu Bugarama, dufite club itari ntoya, Bugarama Senior Cycling Team. Tugira noneho n'abana turimo turatoza abatori, kandi bagiye babikunda kubera ko bagiye babona ko kinyonga amagare. Twagiye rero tubitabira ibice bitandukanye, twavuye Bugarama tugera Rubavu, twitabira Nyungwe, n'ubu kuwa gatandatu hari Nyungwe Marathon. Haba hari ibice bitandukanye n'abanyonga amagare bazitabira, kandi natwe tuzitabira iryo rushanwa. Urabona rero mu gihugu hose abana batoya turitu bagenda barushaho gukunda umukino w'amagare. Ibyo mu gihe kiri imbere abanyarwanda bazaba ari benshi bazajya bitabira amarushanwa y'amagare ku buryo bushimishije. Ndagushimiye cyane Japhet Ndagijimana ho mu Bugarama. Murakoze cyane. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: uhiga ubutwari n'umugore aragarama. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.